Ziyakhala ngempela ke manje. Inhlanhla iza nebhadi ihlanganiseke imiliyoni lapho ku YouTube wama-views. I-album yakho uzana-ke nayo isihloko ithi inhlanhla iza nebhadi. Isijoyina ke ezinye iy'ngoma-ke eziyisithupha. Cabanga ukuthi-ke le inge-7 ukuthi yena-ke yenzeke imiliyoni or ngaphezulu. Iy'ngoma ey'njengoma Nikinikana, Jola Naye, Qoka Kahle. Zonke izingoma lezo-ke zinawo-ke amamiliyoni asensokuhlanya. Zonke izingoma lezo-ke hamba kahle kakhulu lapha-ke online. Ubese khuzane kufaka i-post kufazela lokho. Ngapha nangapha anisasho ukuthi sesinemiliyoni eliyishasha. Ngiyabonga ama-Blue Nation. Le album ivele yaqopha umlando ongachazeki. Sithe mase sihamba-ke siyobheka ukuthi-ke na-ke iy'namba-ke zime kanjani-ke, especially-ke ezinye iy'ngoma ezizahle kakhulu. Njengoba nibona-ke la ukuthi na-ke i-album yona-ke iyonke isihlanzile-ke i-gold status ngoba seyadlula ku-30 million wama-streams uma uhlanganisa-ke wonke ama-streams ezikalile online, including ku-YouTube, Spotify, kwa-iTunes, zonke izindawo lezo. Kodwa-ke sithe siyabheka laphana sithi siyabukisisa, sathola ukuthi ama-views nama-streams uma siwahlanganisa, especially u-YouTube no-Spotify asipha lezi namba lezi. La amanye ngoba asiwazi kahle ngeke siwa-add, kodwa-ke siyayithola-ke i-ID ukuthi hamba kanjani. Ingoma ithi Jola Naye as a single, because uma usuyibala ngayodwa iba yi-single. iJola Naye as a single isishaye-ke more than 4.8 million wama-streams, okuyipha-ke ini-ke i-platinum status leyo or lokho. Uphinde futhi-ke ingoma ethi Uma Nikinikana as a single sihlanze more than 4.7 million. Kahle kahle is 4,749,000 namanini ngaphezulu. So uma uhlanganisa nezinye iy'ndawo-ke ko-Deezer, ko-Amazon Prime, ko-iTunes, obvious ukhona u-51,000 okhona lapho. Lokho kuyenza ukuthi nayo ingoma ethi Uma Nikinikana as a single-ke ibe ne-platinum plug yayo. Ingoma ethi Qoka Kahle as a single khani ihlanganisa u-3.3 million isese-gold status. Ingoma ethi Ngasesokuhlanya isihlanganise ku-2.6 million okuyipha-ke i-gold plug. Ithanda Mawala na as a single isangahlanganisa ku-2.4 million nayo-ke iseke-gold-ke plug. Futhi ziwu-2 eziku-platinum, ziwu-3 eziku-gold status. Ilokho besifuna ukukuveza-ke ngespeed-ke lapha emsebenzini kakhuzane-ke. Ziyaphusha-ke ingoma online-ke ukuthi i-album ku-YouTube isinama-views amangaki yonke, nokuthi i-album ku-Spotify inama-views amangaki seyonke. Lokho sikubona ngelinye ilanga, kodwa okwamanje lokho besifuna ukukuveza ukuthi yena-ke umsosekhuzane-ke uhamba-ke kanjani-ke laphana-ke online. Liyeza-ke linke igolide or ini-ke imiliyoni kunengoma esisondele kakhulu-ke. Ngathi nibuka le video ibe selitholakele-ke futhi lelo miliyoni lelo ngisakahle ngenza ukuthi sizodibana nokuzayo-ke khona lokho i-channel engithanda kakhulu, Into Fire Soweto TV.